Салам достор, бүгүн Кадамжа шаарынын Шад айылында Апта эженин бүгүнкү тууган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун. Алыскы Москва шаарындагы уулдары Кайырбек жана Сапарбектин атынан куттоого келдик. Сен жылмайсаң күн да күлүп сага жагына. Апа бүт санаңды жалгыз мен өзүм алайын. Көмүш нурлуу самайыңа мончок тагайын. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин. Өмүрүң өмүр улап сенин жаныңды сага берейин. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин. Өмүрүң өмүр улап сенин жүрөктөн суусун берейин. Апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Көп жашагын апа ылайын. Çapamanın tinç olgun. Sıkıntım olur, bakma oldu. Айтқаныңыз келсін ал. Туған күніңіз менен, өміріңіз ұзын болсын. Жездең менен бактылуу болуң, балдарыңыз убайын көрүн. Денсаулыкта болуп жүрө бериң. Майра айтқаныңа келсін. Сол ойла. Çoğulup Rabbirimden buyursa Peygamber yaşını kadın dakket bakkan malı bala çakalar menen tinç bolup şular da bizi okşagan жақсы vatanlardan bolsun, zamanımız tinç bolsun, taktantığımıza bereket ayı jörüp Batalığın et, farzıza tatlılar, tinç alar, çoğu ayıtı bilecek. Şol menin tuğan günüm menen sebepçi bolup kelip oturasыңар, kuş kepsiңер bardыңар, sizlerge rahmat. Rossiyada жүргөн baldarım, Ruslan Begim şetте, Tayirim, Saparım. Sizlerge çoğun rahmat baldarım. Sizler meni sıylasaňar, sizler Kuday sıylasın. Ömrüňer uzun bolup, sak salamat. Şu jakta işiňerge iyilik kalaymın. Jakşı жүрgülö, densoğluňar arçın bolsun, bala çakaňar menen tınç. Жақшы биле болуп, менин бактыма, силер жакшы жүрсөңөр, мен да бактылуумун. Разымын, балдарым силерге күч кубат берсин. Рахмат, мени ушунчалык сыйлаганыңар үчүн. Мен тынчтык, амандык болсун. Заманыбыз тынч болуп, досторконубуз төкүн чачын болуп, балдарыбыз менен тынч аман сак саламатта жүрөйлүк. Кызымам ден соолугу жакшы болуп, тойлоруну кылып, тойлордо жүрөйлүк. Bundan buyarkı bardık tıştık olsun, toylar olsun. Amin. Айтқаныңыз келсе, құттықтаймыз. Rahmat.